Haga jela ka ba kat nang mi kisngi ka jingdan jong ki brio ki bangop how drugs kala nang kiu bat bon na preng jong ki kisngo kot lat pat do ban sim na mar ka jingdan ya ka jingmut bekinom la shu ban lat na ka ni ka jingsha te how kunjri jong ka jingkerni henrei haka ni ka khubor ka bagin pit I menta ka long ru kum ka nuksa na ka banta ki wei balada ki dan ya ka mon klampam kin lat na ka jingsniu Hagasngi ka balang full gospel fellowship maunga branch kata haka laipo tarik yoyong arajar pusan kala penlong ya ka program ai kai halor ka jingmau drugs ka wei kriu kan thai ka bang ngimla ban pen pau ka kerteng kumjo ban pen I ya ka dur khmat jongka na ka jingker pat jongka kala kran harensan bat ban pla halor kumnu kala ngop hau new jingdi ubasniu Kani kariu kan thai menta ka don arpolai Snem karta haba batai ya ka ei ka bakala dabban mat haka jing im jongka kala pen pau bakala poi ban ngop hau new jingdi nadu ka por bakadang don khan riu Snem karta haka bakala hab ban mat shibon ki jing e bakan thop nadu ka jingsha kan tat nala yeng lasam nalor ka jingsha iben haka im lang sa lang nalor kata kani kariu kan thai kala pen pau ru bawat la kala poi sha Mumbai ban sha sumar hanrei haka baning kong kala petru na ka te ka jaka namar bakadang kwa ban mat yo drugs tangba day hadin baka wan ka jingmut baka don ka jingkerman ban lat naw new jingdi kasala ban shemya karai ban sa haga jaka sumar hado bakan dakot now they giving them to contain balang of how drugs and for balang of how drugs I'm only 16 years old and then dalam mengalami how drugs itu and no drugs may la kada tu perlu kiba di school nam bat kiba nashabar school bama tentu Dalam mo yang ngarang mo bihang new drugs na yang syakantan na society ru na syakantan habaro kat syabang les iski omre katay kan thay de bagi drugs so nyumdei ban kran na kan nyumdei ban kiar na kan then ngarang so for 2 and 3 years na mo bihang drugs and then man na kay jay ko clinic and through that clinic na kundu ilang samanda He's like a counselor to me, and dalam kundu ilang samanda, na kundu iya banti brother, which is connected to Uncle Devdas, and then to banti brother, na kundu iya Uncle Devdas, and then banti brother on my Mumbai may change, and nakasi kami ada decide, baru arrangement ada tu, kami jangan kumpuat orang sa Mumbai bangan change. Bading ngadang alone addicted, so mapa ben show me Shillong nanti nanti enjoy with friends untuk school ngalai ada kelas 10 ngalai school. Dia hadian bang, ditang bang masuk iya dengan nabi tak kadang mulai sa Mumbai. Nama ada sa Mumbai, hadian si tayo nasa anta, magdamon niya ka bajing sa alo mapet Mumbai, mapet na tuwas kan Ashuranga, mapet. Then Namyo yang namang successfully berdang Pedro, kita dapat ni yang, kiyo ni yang. And then after 1 or 2 days, one Uncle Devraj. Then the one Uncle Devraj on that day, Uncle Devraj prayed for me. And then the haka tuh photo dua Uncle Devraj sama ikta yang ada ni created like God touch me. And then Nadu kasih na sesuatu ba I still have a hope to live and blame dan ia jangan terkadang madam yo kini chance bangan in bangannya cakap macam and dan rasa IBTC untuk ngambil juga kata jemput bangan wan yang sesuatu mata dalam sesuatu yang belum yang kunjungan kedua untuk perlu menolak dia hujur Kabakam ngotanat ban yo sngo na ka jingkran jongka ka long bawat la ka ni ka riu kan thai kala don yai khon menta henrei kam sngo kot la lani du man sim henrei ka don pat ya ka jingthmu ban Pyndep ya ka Jingpule jongka bat ban long kum ka Muktiar ya dengan rasa asal Mumbai I give birth to a son abang kemenjalan di universitas dengan lagi dengan nak kaya tu kelung dengan rasa tu kelung Jadi nasa si Snem mulai kenali. Jadi ngalalan. Don't kita pay one jadi bisa tak si benai, ne maximum. Lai benai bisa dilakukan no. Kita mungkin lawan nanti sendiri kita mau kunjung. Kita ini yang mana encourage kita bagi kita berdaya ekonomi kita bencana apa kita kadang salah nak tujuan baru.
pun nanti pati lawan hanya. Hadin mga lawan jemipan. Now, play dam doni banga support banga banga dam ko kidu banga future nama di banga cipra manala mereka cikitu kibati ban ni no to jingdi ban kita berlingku mai mga mata. So, nani sekhmat dari bahaya kulu yang bu BTC Shillong ni and then ngatala bahaya kulu yang continuous studies jama ngaim jama terbiang yang ngaim menong bayar nama ditambah manggo itu jindi dah kadang mangga dan terusman lahir belum karena lahir terusman dan alu dikamal thank you Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.